zdaj igramo proti Getafeju. Nice. Zdaj imamo spet bolj kot ne navadno postavo. Edino res Tillemansa pa Ferreira sem pustil noter. Tillemansa, ja, tudi Ferreira. Da, ja, smo vezani na vrsto je drugačna. Pač nimo najbolj odličena, ampak vseeno. Je pa precej pogosto, še vseeno. Ja, je Felix. V bistvu, pozabil sem omeniti tudi to, da dobimo nogo vezista. Ko v bistvu Felipe gre, tako da imamo razlog več, zakaj moram nujno najdete enega centralnega branilca. Ker enostavno bo zdaj šel še Felipe. Felipe bi imel pa Piqué, pa ne vem, Ramos zdaj bo imel 150 milijonov. V bistvu želel bi, ne vem, dva ne tako zelo draga centerbacka pripeljati, pa da bi, ne vem, Mesija sem še zdaj razmišljal, če bi pripeljal in dal sem še gol s Suarezom. Glede nekaj trenutki, tako da, ja, dobro. Prvi gol še od nas na tej tekmi. Ja, super. Ampak res ne vem, rad bi Mesija pripeljal že to sezono, no. Koliko 124 milijonov moram dati, se mi zdi. Pač vsaj to, ki je bilo nazadnje, ko sem šel vprašati pač tega menedžera, za koliko bi mi ga on prodal. Pač je to odgovor 124 milijonov. Ne vem, to je dejansko kar dober, bi ga bilo zdaj že pripeljati. Tako da, ja, fajn. João Felix, Suarez, in goal! Oh ja, ne, to je super! Mislil sem, da je 1-0, da so pač oni dali za 1-0. Pejte nekaj. Iskreno tam upam, da bo sem se dati zmagal. A pa vsaj ne vem, če remizira smo zdajla 2 točki razlike. Marco je pa itak za nami, se mi zdi. Mislim, da je itak toliko toliko za nami. Mislim pač, ko je bil madridski derbi, takrat sva mi dva pač se Realom udarila za prvo mesto. Zdaj mi pač žal še ni rata tudi zna. Mislim, ne, enkrat se mi zdi, da mi je rata. It's Atletico and they'll be taking on Cadiz. Yeah, that looks a great match-up, doesn't it? Looking forward to some fast-flowing football there. Opa. Banase. The timing of the pass, a little bit off. Straightforward take. Suarez je bil zelo postavljen. Nazaj rabo, zato ni imel tako zelo velikih hitrosti, se je rabo izboren. Decent position for Atletico to find themselves in. Can he finish? To ja. João Felix. Še eno podajo do Felixa. Zdaj Suarez in hat-trick Suareza. Felix. Suarez. He just needs to keep a cool head. Nočem da čem sem Suareza, ampak zato pa videl sedaj João Felix. Tillemans. And decent progress here from Luis Suarez. He has options. In gol. 6-1. Super je, ne rabimo. Ajmo no. Ja, sad. Now they're going to alter things. Here's the Jaz ne substitution. bom dajal za to malo pač noter. Če res škoda za Azare, ni ga tako zelo veliko žogi. Ne vem kako. Ajde, super. Dva smo imeli 10-10. Sedaj igramo proti Realu Sociedadu. Pač preskočili smo 2 tekmi, kad smo igrali let, pač nasprotnik ni bil neki ekstremen. Pač spet smo imeli lokomotivo iz Moskve. Z njo so igrali
moji igralci 3-0. Ja, izgubili so 3-0, ne zmagali. Potem pa proti unim drugim, Crossing so possibilities. bili pred Moskvo. Ne vem, kje so, aki, ne spomnim se. Je bilo pa samo 2-1. Dangerous looking attack. Uno pa so zmagali naši. Oh, in tako with da- a chance. Ja, fajn. That is goalkeeping of the highest order and of the bravest order as well. Well, it's not all about tipping balls over the bar and round the post. It's about being brave and diving at players' Aki, feet. Alvarez pri žogi. Alvarez. V bistvu, tudi sem malo Suarez. pogledal igralce, pač to, Tielemans. kjer bi kaj And that's kupil sound goalkeeping. in Well, he's given a pač corner, seveda the referee. centerbacke. In ja, sem v bistvu Played into the centre of the box. opazil, da sta Messi pa Pogba podaljšala za svoja dva kluba, Suarez is in there. pač vsak za keeper svojega, was up to the Messi task. s Well, it's a decent Barcelono, effort, but it's a real pa opportunity Pogba goes za begging there. United. Tako da, ja, to ni tako zelo fajn. Je pa je Well, someone has found the 127 net milijonov. at the Estadio della To ni Ceramica. toliko, Alan McInally. It's a goal for Villarreal. 50 Ali ni, minutes played, ali 1-0. mogoče Thanks, še Alan. celo več. V glavnem tudi Messi ni dosegel tako zelo neki ekstremno velikih golov And they v tej have, sezoni. you've got to say, Dober. it has been coming. Prvi zadetek Ibrahimovića, Well, here's the replay. super. And what a ball that is. As evo, ever for the update, Alan. Ibrahimović. Terrific ball Hazard. from Ibrahimovic. Ja, And a nice. goal to Nikt njega increase their smisku. advantage. Absolutely fantastic. Joaquin. David Silva. Well, visionary passing. Res to je nekaj novega drugače. Silva. Običajno bi mogel biti David Silva pri Marino. Cityju, Can he get ali je one back? dejansko Oh, zdaj he's given postopil it. The in referee super, da says imajo penalty. en And an ali opportunity, but got away with that one. And slots it home. Well, his heart might. It's with Ieramendi. Willian gledamo Jose. do žoge, moramo tudi čekaj, no. They've given him too much Ne smemo space. dobiti še enega gola. Could be. Jebem Oh, a ti! goal. Joj. Willian Jose. Marino. Must take the lead here. It's Zdaj do Ibrahimovića, and showing fine vision. imamo Alvarez. Oh, that's Opa! the wrong end. Well, it's Kaj? every defender's nightmare. Kaj, And autogol? here. What? Ok, Well, let's to see that moramo again. I pogledati. don't want to look at it as a former defender. I've scored a few of these in my time, and they were always What? my fault. Got blamed for all of them. Important the players pick him up Right. from here on in. Haha, resno ali kaj? Jan Benasser, Suarez, Suarez. spet Benasser in gol! Uno je Put the ball down on the Vlahović, spot. Ibrahimović, Goes for power, high left. podaja do Suareza in gol! Well, you just expect them to be in To the je Champions League place all the time, and they're not. They've dropped their standards right from Ibrahimović in gol! An To je attack full of promise. prava, ampak tam je itak bil Oblak, ki je preprečil dokaj nevarno podajo. Danny Pač Garcia. ni bila uspešna, bila zelo nevarna. Danny Garcia. And he's through here. Oh, To level this contest. Varezu, Benasser. Benasser, Here's Tielemans. And he's broken free. in gol! Suarez, pa se blokirana podaja. In sedaj do Ibrahimovića, Ibrahimović pa zadeva za 3-1. Ja, Luis. And the pass weighted Zlatan. by Suarez. As a- In And there gol! it is. And Saul. It might be. 5-1. Zlatan Ibrahimovic. It's with Saul. Ibrahimović nove priložnosti, podaja do Suareza in gol. Saul Suarez distributing nove magnificently. priložnosti, Can he put it away? podaja do Ibrahimovića in to je še en autogol. The quality
quality of pass needs to be a bit better. And take it away. Ibrahimovic. And he's Oh! And that is that. The final whistle is sounded, and music to the ears of fans of the. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's